Biag. Titaw. Hello kagayam na imbag nga oras iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Baro manan nga episode, wano pa kasaritaan ting kay mga ganitang masakbay na makablawa mampay ni Jafet Calivoso, Imelda Velasquez, Adela Vergara, kani Mercedes Salazar. Kaya titayntay nga rudan denggan ti episode 393, dito'y drama tayo. Biag. Titaw. Kumusta ka na din ko? Igagaad mo mula ka diti panagadal mo? Uy, Manong, di ka madanagan. Jak sayangan ti kwartang ipaw-pawit mo. Agyaman nakit di May satawin laangan ti urayan. Agturpusak matan. Sikangay, Manong, kumusta ka matditan? Okay lang mat, Eva, ading ko. Awan pagdanagam kanyak, ta nasingpet ni Sir Wilson abos ko. Nasayaat nga ron no kasta, Manong. Madlaw ang nasingpet tabos mo tabi mayag kamat kan kuana. Kas driver da. Di mo kumadadaulan ti panagtalutdakan ka, Manong. Wen, ading ko. Amok mat kar aramidak dito eh. Oh, alang arodan tanay. At dapay papananmi ka ni Sir Wilson. Baliwak tumanan ti umawag. O sige, Manong, agananad ka kumaka na yun. Di nakpakadanagan dito eh. Uray tadadaan ti Shirley akad kadwak. Okay nga roda din ko. O sige, bye. Tay ka di kabsat mo't imawag. Wananti, kinumusta naklaang. Dayjay laang timbagana. Di na magmukumaan no kaano nga agipaw iti kwarta. Awanan ti maigatang iti makan. Sapay nagpigsa ka mangan. Ni, katno kay titad ko kada kayo di impawit ni Manong akwarta, anti. Ay na manumula ti pagtayakan ti 3,000 a pisos ngay. Nagado kayo apakpakanek. Si laang mo't na inayon kada kayo, anti. Dagiti innam nga anak yo at tinapig sa amangan. Nangruna dagiti 5 alalaki. Nagdadakkelan da karni nga maawan trabaho da. Anyat ko nam. Ay, awan, anti. Sige, nakalaan tinabat-bati nga allowance ko, taitid ko pa'y lakada kayo. Uray jakon agmerienda, iti Pag-adalan. Tamangun sensya pa'y. Ibagam kitdikin ni Manong mo, anayunan na ti patpatulod na kwarta. Nagngingi na aminan agagatangan ita. Sir, adda tayon diti balayo. Ayun, nagpaso. Sakbutan na puutan. Nairidip ko matan. Madlaw mat ngamin anabannog kayo, sir. Wan nga rod. Ala, bumabaak nga rodan ta igarahi mon to ilogan. Aginanakan to matan. Wan, sir. Ay, sir. Tayo walit yo. Nabati dito yung nagtugawan nyo. Lay, wan nga paiso. Ayaw na yan. Agyaman na ka, Sherwin. Talaga mapagtalkan ka at driver ko. Awanan yaman na, sir. Aginanakan tumatan, apama na may garahim tilugan. Ayaban kan tulangan, no andamanan papanantawan. Uwan, sir. Anya ngay, nagpawit ka din ni Manong mo. Wananti, pang matrikulak laang dayjay. Adamot ay nayon na sobra pang allowance ko. Ay naagbisin tayon. Ngamday tapay lapang matrikulam tiyal alikakam. Naimbag kumaano at da trabaho ni uncle mo. Sapay kalkalpas ti kontrata da iti construction na pagpapaayan na. Auntie? Ala, mudto'y pailaang tay pang matrikulam ko ma. Tay palingkik pailaang. Dawatam tulat tamanan ani Manong mo. Total, dakkel samot ti sweldo na ijay. Tanabayag moten ngagtrabaho ijay syudad. Basit lang ti sweldo ni Manong, auntie. Tapang matrikulak ngamin ti ipang pangrunan na ayor-urnungan. No alaan nyo dayjay, amang ano awanan ti maitid na. Tay nurnong na dayjay iti mano abulan. Kat makaamumutin ang agdiskitar. Ala, mudto yan tamapanak ijay palingki ita. Makasidsida ka nun ni uncle mo iti bulalo. Ngam, auntie, masapul ang makabayad ako ni ijay Pag-adalan inton bigat. Adola amin dayta. Apay ngamin napilitam ti agadal no awan kwarta pagadal mo. Ikarkarigatan ni Manong ko ti makaurnong, auntie. Para iti dayta. Iso ang maasi kayo kumamot iti kabsat ko.
Pagrigregatan na ti kwarta nga ipawpawit na. Amangan no nalipatam, asyak tinang padakkelken ka. Sipod idinaulila kayo nga kabsat. No kwenta ti amin anagastos ko. Kurang pay dagiti ipawpawit ni manong mo. Auntie, Oh, ayan tay kwarta kunak. Higmoon, Eva. Di nakpagpungtutan. Amumot asabali ak ang makapungtot. Amangan no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. mabiit lang nga rod auntie tay nakalaan. Manong, awanan ti pagbayad ko kung may tuition ko. Hinala ni Auntie Shirley. Anya? Apay ngay? Adamat lahat ipawpawit ko kinkuha na kwarta. Apay Bianang na pala ti para ti tuition mo ngay. No kasta, pawpawitam ni Auntie iti kwarta na Manong. Katuan na Eva. Tunggal pawitan ka, pawitak mo't ni auntie. Ni, ikamot gayam. Nga maapay adawatan nakpailaang ngay. Ultimo allowance ko, dawatan na. Anya mo't ni auntie Shirley. Arik na siya kung timang bibiyag karakwad asa nga pamilya. Takanayon mo't adumawat iti kwarta kanyak. Uwan nga rod Day talay pawpawit mo tinamnamaan dan. Naimbag kumamot no dakkel ti sweldo dito ngam saan mo't. Uwan nga rod. Kasanon ngay Manong. Amo ka na bayag mo ngay nurpurnong day pang matrikulak. Sapay masapul abayadak ti tuition ko itaalawas. Ngala, di ka nagdanaga din ko. Kitaag na niya ti maramidak. Agdis kitarak, tapno adda mayawat ko kin ka. Pasensya kan Manong Sana bale, tenton makaturpusak. Awan ton ti problemaam. Dajay, rimwarmanan ni Sir dito ilugan. Kat nabati naman ang tibag na. Amok akwarta tilinaon day ta. Diyos ko, pakawanan na kumay ti daytoy nga aramidag. Ado nga minan tinabalik ka ni Sara. Kat sigurado adin akong ikkan dayjay. Iso apakawanan na kumaapo no aramidag ti kastoy. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan ka na ka, Diyos ko. Kitaan nyo man ngamin anasaya at ti trabaho yo. Bilangin nyo anaimbag ti koleksyon nyo sakbay ayawat yo kanyak. Nakababain pa yan ni Jet Taylor. Tagkurang matan di bilangin na tay kwarta. Jakon kaya ta maulit pa data napasamak. Lawatan nyo. Sir, ay ayabandak ka di? Anyat masapol yo? Yalanak man iti danom. Ken pakialam tay pang BP nga day tinamisaan ni Jesanas. Kaslang imatumanan ti presyon ti darak. Apay ngay sir? Agkurang tayo na erimit a koleksyon ni di kalman. Takalagatad ti kurang na. Kung nadagiti staff ko, ahos lang hindi binilang da. Iso pa ikit di tinagbayagak iti bangko. Tamangan ko nakno agpalpalyalaang tayo mani kaunting masinijay. Agam saan mat? Awan mo't malagip ko asabali anapananta. Sakbay anapanta iti bangko. Sir, naggasolina talag mat. Kasano ko mga agkurang tay koleksyon nga nyawat da kanyak. Ay, may stress sa katalagan. Yala, Sherwin. Yalaan na ko ni Tidanom. Uwan, sir. Hello Manong. Ay na, naimbaglakit din ta nakadiskitar ka adago iti kwarta. Kunak no jakon makabayad iti tuition fee. Basta para kan kaadin ko. Aramidak ti amin ang kabalak. Aywan, nagbiit ka matan na nakadiskitar. Nagdakkel pa jigatan nga inted mo. Bimali ak itibos ko. Di mo't ko na madakkel tinabalim itibos mo. Imbag man tinikan na kamanan. Naasing amin kanyak. Okay, tanya ngay. Nakabayad ka ni tuition mo? Wen Manong, naimbaglakit din ta nakahabulak. Diyak ko makagraduar Manong. Ala, basta ipamaysam ti panagadal mo, adin ko.
At daak lang dito yamang suportakin ka. Kahit nadapay ka sa pulam, ibagam lang, wan. Wen manong, kat agyaman nakmanan. Apay ngay, manon a Domingo asaan a nagpawit ni manong mo. Ay, madinsan na. Auntie, mawatan niyo ko man ni manong. Naibus ti kwarta na ta nagipatulod kat nga rod iti pang matrikulak. Inalayumat nga mintay damo nga inted na kanyak. Di ko na naibus yun day auntie. Manumat laangan ngay ta 10,000. Kurang pa'y nga allowance tayo iti makadomingo. Ado ko mati pa kaigatangan nanday auntie. Nagpagatang nga rod ni kasinsin mo at cherry iti baro akawas na branded. Kani, awan mo nagbatin. Nangina mo dagijay kawas na. Ribo mo ti presyo na. Anya? Una yan. Napan amin iti kawaslaang day akwarta auntie. Apay, si ka Eva. Adda ka di parikot mo? No nagpagata nga kininanang iti baro ang kagawaan, ha? Ay, awan matkit di cherry. Ngam, imbat tsandak kumamat ay iti para allowance ko. Ultimo igatang ko iti ka nakiji pag-adalan. Awan. Ngam sika, kanayon ka makita asumrak iti sikat a fast food. Kat adda nga rod igatang ko, anya kumaitang. Kas kalakalaingan dita. Tap na ibagakken ka. Kurang pa'y tay ipaw-paw iti kabsat mo, apagbayad iti panagnaed mo dito balay. Pasensya kayon. Ngam pagrigrigatan ngamin ni manong ko ti sweldo na. Adula amin asasawam, kunamitlan addan ipanpanak kayong agkabsat. Sherwin, isardag mo man pa lang tuylugan, ipaigid mo pa lang. Nagasag, tigayom ko ta kasaritak biit. Wan, sir. Aday ta, sir. Naipaigid kong tuylugan. Ibati kong tuybag kan cellphone ko. Ta mabiitak lang. Sige, sir. Aday ta. Nakapanawan ni sir. Kat imbati na taybag na. Diyos ko. Pakawanan na kumamanan iti daytoy nga aramidag. Masapol manan ni ading ko ti pagbayad na iti pag-adalan da. Ket awan pa'y naan-anay akwartak ditoy. Maudin daytoy yapo. Lokatakon ti bag ni sir. Nagando akwarta. Mangkisaya kon. Kung nagtupay kat. Ha? Sir Wilson? Damat kan kadwayo a pulis. Well, tay patiliw kan, Sir Win. Ha? Sir? Husto pala ti atap ko kat. Sikaw ti mangkiskisay iti kwartak. Di mo pa yan nadlaw abatog ti police station tinagsardangan ta. Ha? Sir Wilson, pakawanan da ko ma. Agpalawagak, sir. Kasapulak namin at talaga ti kwarta. Awanan ti adu payasaw. Basta sung batam ti kastangar aramidam. Agtatakaw kagayam. Apay ngay adyak mutan maawagan ni Manong Sherwin. Ay, kaya't ko kumamot ako mustaan. Naimbaglangan ta dapay kwartak. Kat iso ti pinagbayad ko iti graduation fee. Maragsakan lakit ni Dajay. Takamaudyanan na. Agradwarak mitlaangan. Eva, talaga ka di nga awanan ti ipawit ni manong mo. Diyak nga ron maawagan ni Manong, auntie. Masapol ko ti kwarta pagpalingkita. Awan kwartak, auntie. Tadi mo tan umawawag ni Manong. Madanagan nakpaikit din. Amangan mo no nalipatan na kan. Saan mo takas dyan ni Manong ko, auntie? Amangan no busy laang. Kasanon no dadakas anapasamakan ko ana. Kasanon no natay gaya mon. Di kay kumamatag sa iti kasta, auntie. Nakarkaro lakit nga ruti pa nagdanag kun. Kasano daytan? Sapay umadanin ti graduation mo. Wan nga rod, auntie. Surotam laangan, ije pagtrab-trabahuan na. Wan, auntie. Talaga akasta ti aramidak. Sa pulag ti inton ni Manong idi nga address na ijay.
No kayat mo akat agpakadwa ka kin ni Cherry akasinsin mo. Iplitsam tawan mo't kwarta na. Kurang mo ti kwarta kanti. Iso nga oray siya klaangan ti mapan. Katala, makaamo ka, Eva. Si kakanit ay ibagbaga tay katulong asa nga ili. Naimbaga bigat yu, sir. Siyak ni Eva. Kabsat ni Manong Sherwin. Dito yung amin ti imbaga ni Manong ko apagtrab-trabahuan na. Diyak ngamin makontak. Ayan na ka di, sir. Tinasayat. Sumurot ka kanyak, tanday pakita ken ka. Manong, Eva, ading ko. Apay nga da ka dito eh. si katirumbang nga pagdamaga kiti kasta. Apay nga da ka diti pagbaludan. Anya tinararamid mo. Dumngag ka ading ko. Isalaysay ko tinapasamak. Jaklaim pagarup at tinakaw mo gayam dagiti kwarta ngayong pawpawit mo kanyak, Manong. Saan nga amin? Tanagrigrigatak yedad duma. Oray pay, sana rumbang tikas di ngay naramid mo. Di na ko makagura ading ko. Agraduarak ngagpayso, ngam naggapumat gayam iti dagas awagas tinabusbus ko iti panagadal ko. Pakawanan na kading ko. Jakmet ngamin impagaro, akas to iti pagbanagan ti amin. Ngam no pa'y kasta, naragsakak. Takamaudyanan na, kat makaturpos kamatlangan. Ngam saan ka naragsak, Manong. Ngamin, adakan diti pagbaludan. No kasta, tinaktakaw nga ron, tinaggapan ti kinkinan tayo iti inaldaw. Ay uuna yan aya. No amokla kasta, jakla kuman inawawat. Oray agdepel kamin iti asin, basta naggapo iti nasaya at awagas. Gapo kanyak, iso anaramid na tikas dyan, ti. Sana pakaragsakan tikas dyan ngay naramid na. Oray no makalpas ka, no saan mo't anasaya at awagas tinaggapuan ti binusbos mo anagadal. Awan serbina. Nakaturpos ka, gapo iti panagtakaw ti kabsat mo, kunadan to nasaya at nga rod adang ganda ita. Auntie, Mangibabain na dya kabsat mo. Iso akalpasan ti graduation mo. Ala umaminan agar-garot mo, tapumanaw kan ditoy. Diyak kayat amaamuan ti tattao ti kasta nga inaramid ti kabsat mo. Kat pati na kami, may babain. sir, umayak man na nagpakpakaasi kada kayo. Pakawanan niyo kuman ti kabsat ko. Tapa man ang makagradwarak. Bayadak tinaalan na akwarta kada kayo. Ha? Kinapuno na, sir. Siyak ti makagapuno apay anaramid ti kabsat ko ti kasjay. Ni Manong ko lang ngamin ti mang tultulong kanya kiti panagadal ko. Taulila kami ngaminan. Kaya't na makaturpusak iti panagadal ko. Ngam kasjay matandi naramid na. Ngam no amo ka kasjay ti naramid na. Diyak ko may manugot ngagtakaw ti kabsat ko, sir. Kinapudno na. Nasingpet ti kabsat mo. Diyak la maaklon ang naaramid na tikas di kanyak. Kaya't ko lang ikan iti pagnakman na. Ang kinapudno na. Masyanak mo't lakin ko na. Sir, umadanin ti graduation ko. Kati kayat ko kuma, ni Manong ko ti mangimarcha kanyak. Ala, di ka patanagan. Matungpal ti tarigagay mo balasan ko. Kablaawan ka ating ko. Agyaman ak, Manong. Kablawan ka, balasan ko. Happy graduation. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Ngamin, nakarwaran ti kabsat ko di pagbaludan. Imatendar kayo pa yan iti graduation ko. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko, sir. Wen, sir. Agyaman ti panang pakawan nyo kanyak. Awan perpekto aparswa. Amin tayo managbasol. Iso nga dakarbangan titunggal maysa ang mga barwanan. Isasapay ko ma, tadi mon ulitan ti naramid mo, Sir Wen. Saan na pulos, sir?
Kat ikarik, sir. Apaman ang makasapula kiti trabaho. Agbayadak kada kayo. Bayadak ti tinakaw idi ni Manong. Di mo maliksan na ita, Eva. Sana na ita bayad-bayad ti panunutem. Baybayan yun na jay. Tatulong kon kada kayong agkapsat. Ket pangaasim Sherwin. Saan ka nga ikat a driver ko? Ha? Ket no, kaya dakpay nga agpaay kada kayo agad pagyamanak, sir. Wen, kaya't kalata. Taamok, anak ko laapan laeng ti panunot mo idi. Agyaman ak unay, sir. Ket uray di da kong sweldoan, tapno may karok ti utang ko. Bay-bay amon day jay ko nakmahit. Sweldoan kalata. Agyaman ak talaga, sir. Pagbabawyak da niyang inaramid ko. Ket jak tumaumang agkidkid daw iti pamakawan kada kayo. Kastamot ten iti Diyos anamarswa. Hello, auntie. Naawat yo ka din timpaw it ko a kwarta? Hello, Eva. Auwan ka, anakan. Ay naagyaman akmanen balasang ko. Uray kas jay timpakpakita mi idi kada kayo. Tultulungan da kami latta. Kumusta kayo nga agkapsat dita syudad? Nasayaat kami matlat, auntie. Pasaray busy kami iti trabaho mi. Kat kumusta matan nagiti kakasinsin mi, auntie? Ay, nagsikog abalasang ni Cherry. Saan da nga kasar? Sa idikwan, sinikugan man ti sabalin. Day talag paspasikog ti kukuan na. Sanan to ibati ti anak na kanyak. Nangasawa mo ten dagiti bubulog a kakasinsin mo. Ngam awan uray may sa nagkasar kada kwada. Tawan mo't busbusen da kwarta. Agrigrigat da ita Talaga doon ti anak da. Ha? Da kayo nga'y balasang ko. At danubya ni Manong mo. Si ka nga'y at danubyom. Awampay, auntie. Nagtulagan mi ngamin ka ni Manong alupasan mi pa'y ti maipatpatak der abalay mi. Sa kamin tumaki asawa. Lukas ta. At dan balayo dita syudad. Saan pa'y analpas, auntie? Ken saan unay adak tila balay? Umay kay tagpasyarahin ton malpas, auntie. Ay nanagsaya atin. Nakabalay kayo gaya man dita syudad. Talaga amayatan ti Biag yu kanakan. Alakot di kay latamang liplipat. Won. Ulitagtag daw iti pamakawan, Eva. Mababainak ka na kayong agkapsat balasang ko. Ay na, lipatan yung tinapalabas, auntie. Mga barwanan tayon. Ay na, ano sanak nga alalayan no kastoy nga da papananta, Sherwin. Ano sanak akib-kibinan, tanay. Marigatan akmat na magna. Di na kumapampanawan, wan. Wan, sir. Di kayo madanagan, taaddaak lang ditoy. Di kayo to panawan. Jak siguro makasapol, tikaskan ka kasingpet. Manmano, tikaskan ka. Saan matapasat ti trabahom ti kastoy? Taag maneho ko malang taramidam. Ngam nasingpet ka amang kibkibin kanyak. Talaga akasta, sir? Taawan kat nga ro nagiti anak yun dito Pilipinas. Mangal-ala na iti nurse ang mga sikaso kanyak. Ang manjak, ta nakapsot ti babae. Sa anak ang maawit. No bilang jakon makapagna. Naimbagkan ka at lalaki ka. Kanuwan gayam, di ka agdanagwan. Ta nayunak to ti sweldom. Allah, saanan, sir? Jak pabayadan ti panangasikasok kada kayo. Asikasuan kayo, kabayatan asibibiyag kayo. Awan perpekto anay parswa.
Iso di mo kadngan ti pada matao ang nagaramid iti basol. Imbes kadngam ikam kidi iti gundaway na amang ilintag iti nagbidtutan na. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito drama tayo. Biag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.